Reka tubahe ikaze abakunzi bacu mwese muri benshi ndabizi kuko muri benshi murahatandukanye, hari abari nijoro, hari abari mu gitondo, aho muri hose mukurikiranye kino kiganiro tubahe ikaze. Twebwe murabizi kuko turi mu binembwe muri gakondo iwacu. Ahangaha twabazaniye umutumirwa uyu munsi, umutumirwa muri kubona muri kamera zacu. Twabazaniye umutumirwa umwe mu bavuka imurenge, mu basore bavuka imurenge, bageye mu mahanga ariko kandi bumva kuko ari ngombwa kongera kugaruka iwabo. Ni muri kiganiro rero tubahaye ikaze, reka tumusabe abanze abibwire, hanyuma kuko umuco wacu bivuga tubone gukomeza rero ikiganiro, tubwire amakuru ukuntu yagiye mu mahanga nuko yumvise kuko ari ngombwa kugaruka mu gihugu iwabo. Umutumirwa wacu tubahaye ikaze mbere. Murakoze. Hanyuma kuko umuco wa Kinyamurenge bivuga no kwibwirana. Yego. Banita Gitsibo Richard, iwacu ni mu Minembwe, ndi umunyamurenge, ndi mu Minembwe. Uri mu Minembwe. Iwacu ni mu Muzinda. Yego. Murakoze cyane Gitsibo Richard. Uvuze neza kabisa kuri umunyamurenge, uri umunyaminembwe, kandi tubwiye neza umwana wanyu ko ari mu Muzinda. Yego. Murakoze cyane. Abanyamuzinda wenda hari abashobora kuba bakubona ariko batakuzi. Ese waba uvuka mu muryango, mu miryango uri mu Muzinda? Ndavuka mu muryango w'Abasita. Yego. Nuko nguko. Yego, muze wawe bamwita nde? Data bamwita Sebaziga. Sebaziga, abantu benshi baramuzi cyane. Urakoze cyane Richard, mukuri turagushimiye cyane. Hanyuma Minembwe mu Muzinda, iki gitondo mwazutse gute se Muzinda? Twazutse neza cyane, nta kibazo kabisa. Nta kibazo. Hazutse se akazuba, hazutse akavura, hameze gute? Hazutse akazuba kenshi none, gusa nubwo turi mu gihe cy'imvura ariko hazutse izuba ryinshi. Ese nuri kukubona karabona ko turi ahantu mu gacucu. Izuba ni ngaho. Izuba ni ryinshi cyane. Ryinshi cyane hano iwacu. Cyane rwose. Akazuba kavuye uyu munsi ariko kameme ni keza. Ni keza kabisa, imvura yarigize igihigwa. Iyo hayiguze ubona abantu bameze gute? Abantu nyine ntibiba bimeze neza kubera imvura nyine, ariko uyu munsi akazuba katse uzubona nk'abantu bacangamutseho gake. Kamurare kakaza kabisa. Abahinga bagahinga, bakaragira, tuzi twose nyine tukagenda neza. Yego, urakoze cyane kutubwira amakuru y'iki gitondo mu Muzinda. Abantu benshi batari baziga ko uko havyutse barabimenye. Yego yego. Kubabwiye amakuru ko Muzinda havyutse cyane. Mu Muzinda se nk'ubu ngubu abanyamuzinda heziki, urabona abaturage bari kurya iki, niki bishimiye muri make? Ubu nyine haje ibintu bita nyarujumba, ngavyo nyine bidomine kabisa. Yego. Mu Muzinda birahera byinshi cyane. Byinshi. Yes. Dufite n'amaproje y'imboga, imboga zose z'ubwoko bwose zirahari. Z'ubwoko bwose? Bwose. Ni kubuhe? Amashu, ibitogi, ibidoho, izo arima zose zirahari kabisa. Zose zirahari? Zose. Hanyuma Richard, kuko nubwo tutarinjira mu kiganiro nyirizina cyo kuva mu mahanga kwawe, Minembwe uko wayisize mbere mu yindi myaka ukiba hano, bahingaga izo mboga, wasangaga nyine ibyo byose uvuze zarahabaga kuva mbere? Zarahabaga ariko ntibyari byinshi, ariko nasanze noneho byarabaye byinshi kurushaho. Bateye imbere kabisa mu guhinga. Bateye imbere mu guhinga? Yego yego. Ubu noneho urabona n'uburyo bw'imirire, hari uburyo bahinduyeho? N'uburyo bw'imirire barahinduye, ko ibiraza biza. Ko biraza? Murakoze cyane. Twamaze kubwira abatumirwa bacu, twabahaye ikaze gukurikirana kino kiganiro. Hanyuma nk'uko twabivuze ko wowe waravuye mu mahanga ukagaruka mu gihugu, wowe waravuye mu kihe gihugu? Njyewe nageze nko mu bihugu nka bitatu: u Rwanda, Uganda na Kenya. Byose nabigezemo, nabibayemo nyine iminsi itari myinshi ariko nabibayemo. Byose wabibamo? Yego. Muri make uko wagiye ubona biriya bihugu bitandukanye no Minembwe? Biratandukanye cyane. Cyane cyane n'iki wabonye bitandukanye? Ikintu bitandukanye nyine kiriya ni ibihugu by'abandi. Ibihugu by'abandi paraporo na hano iwacu, kujya iwanyu nyine ni iwanyu. Iriya nka Uganda wenda niho nabaye hafi umwaka n'igice, ku buryo hatandukanye na hano, wenda nk'amaklima n'ingene nyine wisanzura uri mu gihugu cy'abandi.
ari urebye imyubakire urabona tugiye no mu iterambere naryo hari ukuntu ubona kameme bitandukanye. Tugiye muri development biratandukanye cyane. Biratandukanye cyane, biriya ni ibihugu biri develope, twebwe hano iwacu turacyari nk'inyuma buke, ariko biriya ni ibihugu biri develope kabisa. Cyane cyane urabona ugarutse hano mu gihugu wawusanze cyane Minembwe uko wayisize mbere. Hari ukuntu usanga no mu buryo bw'imyubakire hari tuba cyarateye imbere cyangwa uko wayisize niko wayisanze? Uko nayisize siko nayisanze. Hari ibintu byateye imbere. Hari ibintu byateye imbere nk'amazu nabonye itangiye kubakwa nayo, imihanda kirakogwa, iterambere no kuvuga ngo kiragenda neza cyane. Hari ibintu byazamutseho. Yego. Hanyuma tubwiye abantu ko wagarutse mu gihugu, niki cyaguteye kugira ngo uve mu gihugu? Urabona hariya wari uri n'umuhanda ahantu hakeye, hari imyubakire myiza, hari ibikorwa byinshi, ariko niki cyatumye wumva ko muri wewe ugomba kugaruka? Noneho njyewe hano ni muhira mu Minembwe, nagiye njanwe n'impamvu irangire mpitamo nyine kugaruka, ariko nyine hano ni muhira, urumva iriya tuba turiyo ariko tutari imuhira. Nahisemo nyine kugaruka kubera impamvu yanjanye yari isa n'irangiye. Yego, muri make abantu benshi bagiye bavime baje kwiga, kuvuga impamvu yo barakujanye bakwara kwiga amasomo. Narize ariko wenda ntabwo ari nkayo mpamvu yari injanye principal. Ariko hari n'abandi baza bakeneye kuja kureba umushasha. Nawe ni mwiza woja kureba, ariko bamu nyine abari nishi. Yego. Hanyuma risharo ushobora kuba waragiye kureba umushasha kwe? Oya, ntabwo nari naragiye kureba umushasha. Hari ikintu nari naragiye gukurayo kandi narakizanye. Warakizanye? Yego. Icyo kintu se cyaba gifite n'ibanga, ushobora kukitubwira? Gishobora kuba ari ibanga kubera ko kizaboneka mu bikorwa. Yes, biremewe. Biremewe kabisa mu buryo bw'ibanga. Buryo umuntu kugitiwe biremewe cyane. Hanyuma bari abantu kuko wavuze watubwiye ko babaye mu bihugu mu Rwanda, mu Bugande, muri Kenya, ubonye abantu bariyo muri make, abantu bavuka ino muri Kongo, abakongomani batuyeyo, urabona bameze gute? Abakongomani surtout abanyamurenge, hariho abantu benshi bagiye nyine kubera ino crise dufite ino iwacu. Hariho abantu benshi nyine bagiye basa n'abahunze igihugu, baratuye nyine, batuye mu buryo nyine butari bwiza kubera badatuye iwabo, ariko baratuye, bagiye bahunze intambara. Yego. Uko babona ubona ibikorwa bakora bene bya buri munsi, nanone gaho abantu batuye hari ibikorwa bakora. Yego. Urabona ara mu buryo bw'abantu bakora bagatera imbere, bateye imbere ku buryo ubona nyine hari impinduka zo bazarabaye muri iyi myaka baba batubiriye. Kubera hari impinduka nyine ziri muri cadre nyinshi. Hari abateye imbere, hari ariko ntiwotera imbere ku buryo wotera imbere ku mapurusa menshi utari iwanyu. Hari abateye imbere nyine buke, ariko abandi nyine ntibaratera imbere. Ibikorwa ureba warashatse cyangwa waba utarashaka, dore ko abasore bacu barazwi no gushaka ari batoya. Je sindashaka. Turashaka? Ya, ndacyari single kabisa. Okay. Impamvu utarashaka ni wabuze abageni muri biriya bihugu wagiyemo kwe? Ntabwo nababuze, abageni barahari ariko tibirakunda nyine, ariko bizacamo tu. Bizacamo tu. Cyangwa wumvaga kuko utoshakira mu mahanga? Je gusa sinosha hano ni muhira, nzashakira hano ni muhira niho nzatu. Donc ubukwe bwawe buzobera hano nezi muhira mu Muzinda. Yego. Yes. Hanyuma abakobwa wasanze hano mu karere, abageni se babona beza, urabona abakobwa b'Kinyamurenge, hari igihe ushobora kuvuga ati njyewe imyaka nari ngiziri, nasanze generation y'abakobwa bahari atari beza. Gusa novuga ngo nasanze generation yari ihari cyo gihe nagiye, niyo irasa nkaho bose bamaze nko gukora amakwi. Ubu nyine hari iyindi generation nshya noneho y'abana bato. Yego. Yego.
ariko ni nkaho hano mu Minembwe mwasigaye mushaka cyane. barimo abageni Barimo abageni. aha okay none se urateganya ubukwe mu myaka iri imbere twizere ko tuzabwira abantu ubukwe mu kindi kiganiro cyane buzavugwa gusa tuzaba tubibamenyesha. ariko ni hano Minembwe Ni hano mu Muzinda neza imuhira hariya neza yego yego usengera muri kanisa ya WTM Sepak. Yego uzoze gusaka n'Sepak gushaka n'Sepak oya nta tribalisme y'amatorero nta kibazo n'ugushaka nawe yaba gaturika yaba n'ugushaka gusa. ariko hari ikintu cyari cyarateye hano kwa Musanga usanga umuSepak agomba gushaka umuSepak kubera doctrine nyine kanisa ubundi sinzi ubundi hatemezanya amakanisa yindi hari ikintu cyari cyane abakomite wasangaga nyine ibintu mpaka bashaka ubura ukibona gutyo kintu bashaka icyo kintu aba ari nk'ubujiji. None se muri no myaka tugezemo ntabwo ari kiraya bamuzehe abasogokuru wo kuvuga ngo bamagenda nyine baguwe bamavuga ngo twabonye umugeni mwikorari yo mugahwera ya Sepak mpaka uje kumujana kubera ari umuSepak. Izo ngira ngo byarashize yego. Okay hanyuma tugenda tugana ku musozo ikiganiro urashobora kubwira iki abandi bantu hari abumva kino kiganiro bari mu Rwanda i Burundi muri Kenya mu Bugande muri Amerika niki ushobora kubabwira kijanye n'uko wasanze akarere? Ndababwira uko akarere kameze neza gatekanye ibikorwa bigenda neza hameze neza pe yego akarere karatuwe nta kibazo business zose zirakorwa kawaida uwo waranye gatanu buri munsi ahubwo karambiranye kuba tuzohite tukareba. Niki cyagushimisha umunsi wa mbere w'akarere? Ikintu cyashimishije kureba cyangwa ukeneye kugura dukuramukanya n'abantu mu gataro riro wazire nyine nukuzura mukanya n'abantu baza b'imihana itandukanye yo hirya no hino niyo muza tugenza guhurira cyane. Yego warabaramukije n'ubu nyine tegereje kuramutsa abandi we tutarabona cyane. Yes mukuri turagushimiye cyane. Sinzi hari ibikorwa mushobora kuba warazanye muri kano karere kugira ngo wumve rutahe wumve kuko utobikore biriya ukumva ko ari biza kuza kwikorera cyane. Nageze muri biriya bihugu nsanga abandi education iri ku rwego rwo hejuru. Dutekereza igikorwa cyo gukora hano amanasari school ariyo maternelle école maternelle no kuvuga ngo y'abana b'imyaka 4 kugeza ku myaka 7. Cyo nicyo gikorwa cyatuzanye ubu nyine twaratangiye ki turakora dufite amashuri twatwigisha icyongereza n'igifaransa. Yego murakoze cyane n'ukuri icyo ni igitekerezo cyiza turabashimiye. Ndumva ni ikintu gifite inyungu rusange. Ni inyungu rusange ni inyungu y'abantu bose no guteza akarere imbere. Yego hanyuma icyo kintu ni ikintu cyiza mwagitekereje twagitekereje turi benshi dufata nyine amayide turayahuza tukiganiraho kubera nyine turebye aho abandi bageze na education cyane cyane y'abana hano mu Minembwe yari hasi ku buryo bufatika. No kuvuga ngo abana b'iyo myaka 3 kugeza kuri 7 bari bafite education yabo yari iri hasi cyane. Turatekereza nyine paraporo n'ibindi bihugu twabonye n'abandi bana twabonye ingene biga bita tuzana nyine iyo system yo kwigisha icyongereza n'igifaransa abana bacu kugira ngo duforme abana. Twayise ngo ni école moderne pépinière de Minembwe ariyo école moderne pépinière de Minembwe. Urumva ni pépinière no kuvuga ngo ni ahantu hari pika ibintu uje ugafata ugiye kuripika ushiramo imbuto gusa imbuto washizemo nizo zimera. Urumva twe turi gutera imbuto hano imuhira z'abana b'imyaka 3 kugeza kuri 7 turi kubateramo imbuto y'igifaransa n'icyongereza. Yego hanyuma abakurikiye kino kiganiro birumvikana ko muri abantu runaka iske abo muri kumwe mwagize ibyo bitekerezo ko mwari benshi. Yego mwaba muri bande? Twebwe turi abantu gusa basanzwe turi abantu nyine bumvi bagize ishaka n'umutwaro wo gufasha umuhira
nuko muri abantu gusa basanzwe basanzwe nta mushinga nta saponsi nuko ni abantu nyine basanzwe gusa bagize umutwaro wo gufasha umuriro no guteza imbere akarere. yes. Hanyuma icyo kintu ari system nshasha, ni system nshasha yaje muri kano karere. Yego, murabona abaturage bakano karere batakiriye, abaturage baracakiriye neza cyane, ariko gusa biracari turacyafite crise nyine y'intambara nubwo itakiriho cyane, yabiza bigenda bikunda, ariko baracakiriye. Ubu nyine turakora nubwo nyine tutaraja muri ahandi hatandukanye, ariko turakora. Ubu mwaratangiye? Twaratangiye, muzana dusure kabisa murebe ingabo dufite zivuga icongereza n'igifaransa neza cyane. Yego. Abana mwigisha babara abana b'ubwoko bumwe, babara amoko yose? N'abana b'amoko yose atuye hano mu Minembwe, ntabwo ari ubwoko bw'Abanyamurenge gusa. Yego. Hanyuma iyi system nshasha uvuze moderne nyine pinière de Minembwe, uvuze ko iri hano muri centre yaba yaratangiye. Yego. Mufite gahunda yo gukomeza n'indi mihanda ya Minembwe cyangwa ni muri centre? Dufite gahunda yo gukomeza uno mwakuza, buri muhana uzajamo iryo shami ry'iryo shuri. Yego. Niyo programme dufite, nibyo byifuzo. Hanyuma se murabona ko mu kwigisha bano bana mudafite, mwavuze ko mutari umushinga. Yego. Mwavuze ko mudafite abasponse bari bose, mukabona ko abarimu muzokoresha bizagenda gute? Abarimu biragoye nyine, ariko n'ukwihangana ntitworeka akarere ngo kagume gasubira inyuma, abandi babirukankana n'iterambere. Tuzakomezanye nyine n'ababyeyi uko niba twumva gusa ubushobozi bafite bakatwumva, bakunga igitekerezo cyacu, natwe tuzakomera tugira imbaraga, twungane tuzamuke. Yes, murakoze cyane. Ndagira ngo ubashe gusobanura ibikorwa byanyu mukora. Yego. Kandi tunabashimira kuko mukora ibikorwa byiza mwazanye programme nshasha y'uburyo bwo kwigisha abana. Erega ubundi usanga imyigire y'abana ipfira hasi kandi nikirira. Yes cyane, mukuri icyo ni igikorwa cyiza mwazanye. Abantu bose badukurikiye muri kiganiro mushobora kwandika ibitekerezo byanyu, mukagira icyo muterera mu bitekerezo, wagira icyo abaza n'uwagira icyo yunganira, n'icyo ushobora gufasha kugira ngo iyi system nshasha yaje mu Minembwe ikomeze, kugira ngo turebe ko yazamura urubyiruko rwacu rutoya ruhari, noneho rukazamuka rufite imyigire myiza. Hari n'uwovuga ati mu muhana w'iwacu wenda nk'uwo mu Muzinda, agahita avuga ati iryo shanyi ndarishaka mu Muzinda, muri hashige wenda zabasaposinga cyangwa za Kabingo, buri mihana yose itandukanye. Dufite abarimu dushobora kuhashira bari qualifié nyine ni la system. Turagushimiye cyane Richard. Murakoze cyane. Hanyuma reka nanone tubaze amakuru uko warasanze akarere. Nyuma yo kuza igihe mwabage muri iriya, mwumvaga amakuru y'akarere? Twumvaga amakuru y'akarere aremereye cyane. Twumvaga nyine ibintu by'ibiki by'ibitero bya buri munsi bidasiba nyine, ariko kandi tukayumva gutandukanye. Kandi uko wayumva none si kuyumva ejo niko byabigenda bizamuka, noneho birushaho kuba bibi. Ibyo nyine bikaduca intege, ariko nyine iwabo w'umuntu ni muhira. Mwabaga mwumva mufite ubwoba kandi ukumva kuko utotekereza gutahamira. Wakaza wumva ni iyo banavuze nk'ayo makuru ukumva nkaho ucise nk'intega ahubwo. N'uwari ufite igitekerezo kigahita gishira. Ariko iki ni igihugu cyacu cyatubyaye, kirimo ababyeyi, twumva ko tugomba kugira umutwaro wo kugaruka tugataha, tukaza gukorera nyine ibyo bikorwa nari mvuze aho hano imuhira. Yego. Murakoze cyane Richard. Mu bandi bantu uwifuza kuza wenda gukorera muri kano karere, hari umuntu ushobora kuba yifuza kugira ibikorwa hano, ariko bakamubwira ngo nta mutekano uhari, ubundi ngo kuva mu madege uja mu gahwera ngo ntiwogerayo, kukabingo ntiwogerayo. Ubu ngubu abantu baratuye na za Rutigita na za Biziba, abantu baratuye. Yego. Ushobora kubabwira umuntu wese wumva afite umutwaro wo gukorera iwacu no gutaha, yataha nta kibazo habe na kimwe. Iwacu iki ni igihugu cyacu, nta wundi uzaza kugiteza imbere, nitwe twenyine.
ni abanyamurenge, ni abahatuye, nitwe tuzogiteza imbere, nitwe tuzogira Minembwe nsha, nta bandi dutegereje bazaza kwidukorera, nitwe twenyine. Mutahe muzane, nizoza nzanaka, nawe uzanaka, n'ubundi azanaka, tugahuze dukomeze twubake igihugu. Murakoze. Urakoze cyane Richard. Hanyuma hari ikintu tutavuzeho, hari ikintu wenda sinzi ko byo bari ibanga bijanye n'uburyo bano bana mubafasha nanone kugira ngo bishure bishura nk'amafaranga angana. Bishura amafaranga, buri mwana yishura amadolari 30 ku mwaka. Ubwo mu bihembwe bingahe? Ni mu bihembwe hafi bitatu. Ubwembwe ni dolari 10. Nizo buri mwana yishura ku mwaka kubera nyine ikibazo cy'ibihe turimo. Yego, ariko mukabona abavyeyi icyo kintu baracakiriye cyangwa n'ubundi berekana ko izo faranga ari nyinshi? Baracakiriye gusa, ikibazo ni ibihe nyine bahuye navyo, nabo batabona ingene babikora, ariko baravyakira, baragerageza gukora. Yego, hanyuma uyu mwaka mwatangije muba mufite abana bangana? Ubu nyine dufite ishuri rimwe, twatangije ejo bundi mu kwa 9, dufite abanyeshuri 30. Hano muri centre. Yego, murakoze cyane, turabashimiye n'ukuri muri kiganiro. Ntabwo turangije, tuzongera tubatumire mu bindi biganiro, tuzogenda tugira n'ibikorwa byanyu mufite. Tunabashimira muri ibi bikorwa mwazanye systeme nshasha yo kugira ngo mwubake urubyiruko rushasha rukomeye ku buryo bumwigire. Turabashimiye cyane. Murakoze. Ikindi no kongeraho, uwo kumva ashaka kutwunganira mu bitekerezo no mu bikorwa, yo twunganira ahawe ikaze, tugateza akarere kacu imbere, tuvuye nyine muri aba bana ari bo dutangiriyeho, n'ibindi tuzabikora. Yego, tanga nimero yawe. Noyitanga ya WhatsApp. Ya WhatsApp yitanga no dite ni +256 96 56 064. Ni WhatsApp yanje, ushaka kunyandikira yanyandikira. +256 96 56 064. Yes. Akaba aratugarukije kino kiganiro. Umuntu wese ngo murumvise nimero, uwokenera igitekerezo, uwokenera kugira icyo terera muri bano bana kugira ngo habe systeme nshasha kandi komere yo kuzamura urubyiruko rwacu mu by'ukuri. Murabizi ko ababyeyi bacu abenshi bagiriwe amahirwe make yo kwiga. Yego, abenshi ntibize kugeza kuri ubu, generation zihari ntabwo bagize amahirwe yo kwiga, kuzamukana abana bo muri gardien kugira ngo bazamuke bafite niveau y'icyongereza ndetse n'igifaransa. Yaba ari systeme ije bwa mbere mu karere. Nimuyishigikire muri benshi kugira ngo twubake community yacu, komeze twubaka akarere komeye n'akarere kacu. Murakoze cyane, murakabaho. Turabashimiye mwese abakurikiranye kino kiganiro muri televiziyo yacu.